Pozdrav svima ljudi, ja sam Angry Angelo i dobrodošli u moj novi video. Danas radimo novi Q&A, tako da možemo krenuti. Pitanja ste mi pisali na YouTubeu i na Instagramu i ima ih jako puno. Odgovorit ću na dosta njih i to brzo da bude fora, da ne odužujem previše, tako da možemo odmah krenuti sa pitanjima. Ok, prvo ćemo odgovoriti pitanja sa Instagrama pa ćemo onda krenuti na YouTube. Ako vam se svidi video ostavite like, pretplatite se na kanal, a mi ajmo krenuti u video. Imaš li brata ili sestru? Imam oboje. Odakle si? Iz Hrvatske sam. Ko ti je bio motivacija da kreneš da snimaš? Bio je Marko Kovs, pošto ja snimam igre i on snima igre i njega sam najviše pratio. Koliko imaš godina? Imam 15 i da li voliš burek od jagoda? Obožavam. Kako ide? Znaš kako ide. Ide gas, ma ide gas. Koliko si najduže Jesi li ikad htio prestati snimat za YouTube? Može pozdrav. Pozdrav za Ajdina. Da, htio sam. Kad sam krenuo sa YouTube kanalom, htio sam snimat na engleskom i onda sam jednostavno htio prestati pošto nije baš išlo. Ali sam se onda prebacio na naš jezik i to sve i sad idem. Da li misliš samo snimati igre i pjesme ili budeš nešto drugo snimao? Za ovo pjesme mislim da misliš na editione, to mi je brutalna stvar, to najviše volim raditi od svega. Vi koliko sam primijetio ako volite kad snimam GTA 5 zezancije u onlineu i to isto fora. Jer ste onda i vi u videu i onda je to fora, tako da to je super. I da li mislim samo i isključivo igre i pjesme, mislim editione radit? Ne znam, mislim dodati još nešto, ali to tek s vremenom. Sad se baziram samo na igre i ove editione i tako da vidjet ćemo sve s vremenom. Hoćeš li vratiti Minecraft, hoćeš raditi druge serijale? Minecraft preživljavanje stvarno jako dugo nisam snimao. Mislim da je zadnja epizoda izašla prije 5 mjeseci, nisam siguran, pogledat ću poslije. I moram ga vratiti, pošto želim neku priču izmisliti I ja sam snimio već novu epizodu prije doslovno u prvom mjesecu. Ali je fora u tome što mi glas kroz cijeli video onako zvuči, nemam pojma, ko robot neki. Evo pustit ću vam samo početak videa da vidite o čemu govorim. Pozdrav svima ljudi, ja sam Angry Angelo i dobrodošli u novu epizodu Minecraft preživljavanja. I uglavnom tako kroz cijeli video i ne mogu vam to pustiti jer fakat nema smisla i previše toga sam napravio u tom videu. Tako da ako želim sad snimiti novu epizodu ja sad sve moram vratiti kako je bilo da bi opet snimio tu epizodu, a to stvarno dugo vremena, mislim puno vremena oduzima to, tako da moram pronaći pravo vrijeme jer stvarno mi se ne da to raditi. I da li ću raditi neke druge serijale? Valjda hoću, sigurno hoću, samo treba ideje. Hoćeš li igrati Man Eater? Neću igrat to, niti snimat, zato što pogledao sam već videe i brzo su prošli igricu, tako da nije mi više zanimljivo to. Hoćeš li snimat Valorant kad izađe full game? Mislim da je već izašla, ali neću to snimat pošto mi se ne čini baš nešto zanimljivo pretjerano, ali ako vi želite mogu probat, ne? To će biti valjda dobro za live stream, ali ovako da snimim poseban video sumnjam da bi bilo baš dobro. Hoćeš li snimati horror igre? Nemam pojma, možda, a možda i ne. Kad će facecam? Kad ćeš pokazat facu? Kad će facecam? Facecam će bit kad ja naručim kameru. Nemam kameru još, a želim da bude kvalitetna, tako da ne želim da me gledate u nekom shit izdanju, tako da još se strpite. Za sad imate samo slike na Instagramu da vidite kako izgledam i to je to. A facecam kad se kupi kamera, tako da Kad će početak videa, već je počeo. Hoćeš biti na ljeto aktivni, nadam se. Koji ti je najdraži auto u GTA 5, a da ga imaš? Mislim da mi je Deluxo najdraži, pošto mi je fora to što leti, onda ti možeš raditi trollove i tako dalje. Ali isto tako nije ni Cyclone loš, pošto jako je brz i lijep isto. Tako da nešto između ta dva auta. Kako se zoveš u stvarnosti? Please ubaci me u video. Evo ubacio sam te u video. Zovem se Anđelko.
I by the way, kad uđete na moj Instagram profil, pišem vam lijepo kako se zovem, tako da ono... Uglavnom imate sve, samo treba tražiti, to je to. Da li ćeš snimati epizodu sa Bloodmasterom ili Dančem? Sa Dančem sam već snimao jednom, imate video na njegovom kanalu, igrali smo neke trke, nemam pojma. I najvjerojatnije ćemo još snimat, a sa Bloodmasterom je malo teže, pošto on nije baš toliko aktivan i treba pronaći vrijeme kad on igra, tak da da se dogovorimo oko toga i sve. Koje mobilne igrice igraš? Imam ih nekoliko, mada uopće ih ne igram toliko, to je jedino kad nema interneta ili kad mi je dosadno, nemam pojma. Angry Birds mi je super, Football Strike imam, Golf Battle i Archero. Ili Archeru, nemam pojma, Archero se piše. Tako da to su neke igre koje igram kad mi je dosadno, eto. Ali većinom sam samo na društvenim mrežama i to je to. Imaš li ljubimca? Nemam. Specifikacije kompa. Evo tu ste specifikacije kompa, tako da si pogledaj i to ti je to. Koliki ti je? Imam ih zapravo dva, ne jedan, već dva. Evo ako niste znali, sad znate da ih imam dva. I oba su crna. Jedan ima 19, a drugi ima 24 inča. Eto, toliko o mom monitorima. Da li si ti bio u Bloodmasterovom videu? Da, bio sam. Jel se drogiraš? Samo kad je potrebno. Šalim se. Što bi volio biti kad završiš faks? Idem sad za web dizajnera, tako da programiranje, grafički dizajn i to. Koji ti je najdraži pjevač? Pa puno njih slušam i nemam nekog najdražeg. I Billy radije igrao samo jednu igru, ali da... Šta? Bili radije igrao samo jednu igricu, ali imati sve moguće stvari u njoj, ili bi radije da igraš sve igre, no nemaš ništa u njima? PS ja će si hvaliti puno, najvjerojatnije bi igrao samo jednu igru, a da imam sve u njoj, pošto bi to najvjerojatnije svi gaming youtuberi i snimali, najpopularnija bi bila igra sigurno, tako da onda to. Kad će kraj videa, evo upravo sad. Tako da to je bilo to od ovog videa. Ako vam se svidio, ostavite like, share, subscribe. To je bilo to, hvala puno, bilo je puno pitanja i to je to. Vidimo se u sljedećem videu, a do tada, pozdrav!